Okay, tobeti defense ya Munguna yango yo armato ozo filmer mutu na nde ozo filmer kuna nde basalaka nde yango nazo yango oyo armement Munguna ya M23 tokangi depot na bo grand defense tokangi yango na area oyo tango nazoloba na tokangi yango na combien na 10 heures defense yango to récupérer a seconde ngai yo capitaine Alimasi appellation na Gombo de wana te makabongo tout ngai capitaine Al-Qaïda mauvais raison kanisi bomoni a seconde ngai ba escort na biso yango Kau bisto zawa kaka pasa mabe pasa chine 303 armement ya Munguna ziba makolo ya manini ya armement ya ba mortier tosi 82 yango wana ziba biloko ya Munguna Dala noso, dala filme ba arma. Là c'est dala ki koka baninga te to sali makasi to kangi 1303. Moni 1303 oyo noso. To kangi yango. Oyo dala mona noso to kangi yango. Al-Qaïda mo fait raison. Yango oyo. Ba arme nyoso oyo. Yango oyo M23. To beti kibumba yango. Defense ba kimi. Ba bombe yango oyo ya rapide. Depot mobimba yango oyo. Ok, par de ce et je le commande 1303. Passatu, Tobeti 6 ans. La Béni M23, moi été 6 ans na kati ya Zamba ya Béni. Leto yesiko yo Tobeta M23. Beto continue kobeka etina su. Ouais, beba ile yako na ile ya kuchanger. Tu unalomba numero. Niko na numero hapa. Hapa. Yango yo, Tobeti defense ya Munguna. Na besika zaki akangi. Tala depot ya biloko batiki. Tala baburu batiki. Yango oyo. Obaza banyama. Tala ka kuto yo. Banyama oyo ba pesile ba muka ba. Ndima sa ila mboka. Biso tozali bana mboka seke to kombola mboka na biso. Tala biloko na bango. 1303. Yango oyo sali musala. To sali 6 ans na Beni. Lelo tokiti na Mavivi na Goma to progresser. Régiment moko et progresser ko banda Kibu nani OPRP ti Kibumba tobeti yango na 10 heures filmer na ba soda nyoso na 1303 yo kami tozana courage tozana mukomanda na biso Al-Qaïda yo tozana ye president u Rwanda ruravuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR bateye ingabo z'u Rwanda ku mupaka w'ibihugu byombi bagashimuta abasirikare babiri b'u Rwanda bari ku irondo. Itangazo Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda yarayisohoye ryagaragaye kuri Twitter no ku rubuga rwa internet rwayo riravuga ko abo basirikare b'u Rwanda ari Kaporali Nkundabagenzi Elise na Soldat Ntwari Gadi bombi bakaba bari mu maboko ya FDLR mu burasirazuba bwa Kongo. Iryo tangazo risaba inzego z'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurekura abo basirikare. Umuvugizi w'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru General de Brigade Sylvain Ekenge Bomusa we yasohoye itangazo rishinja leta y'u Rwanda kugaba ibitero muri Kongo ifatanije n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ku rubuga rwa Twitter rw'ubutegetsi berekanye abasirikare bambaye imyenda y'ingabo z'u Rwanda berekana n'indangamuntu n'amakarita ya gisirikare bavuga ko ari abo basirikare. Iki ni ikindi gitotsi kije gikurikira uruhererekane rw'ibibazo rugenda rugaragara hagati y'ibihugu byombi kuva umutwe w'inyeshyamba za M23 uburi imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihugu gikomeza gushinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba ariko u Rwanda rurabihakana. U Rwanda ruheruka gushinja igihugu cya Kongo kurasa ibisasu byo mu bwoko bwa rokete ku butaka bwarwo tariki ya 23 z'uku kwezi rusaba itsinda ry'abasirikare rishinzwe kugenzura imipaka ya Kongo n'ibihugu bikikije gukora iperereza ku iraswa ry'ibyo bisasu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iheruka gutumiza ambasaderi w'u Rwanda Kinshasa gutanga ibisobanuro ikurikizaho guhagarika ingendo z'isosiyete nyarwanda y'indege Rwandair. Muri iki cyumweru abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze kugera mu birometero 20 uvuye mu mujyi munini w'uburasirazuba bwa Kongo Goma bamarana igihe gito ikigo cya gisirikare kinini kurusha ibindi muri ako karere nk'uko ejo byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters.